Secara khusus baba manukku joto hamu. Anggo tu itomu ngai hatai bapa nian. Wado menurutmu, setuju hamu molo sau bapa tu naburu munai calon nomak munai. Bamolo au, madahono ko deh. Sebenarnya lebih setuju au molo bapa menjadi pembalak liar. Molo au dah lebih jantan naraku daripada mangulim se. Dan nyambung bayon. Gabe lari tu balak liar. Dia mah cocok bapa gabe balak liar itu. Ai goting pengamro-mro acit. Anu molo pas menanjak kereta puang. Lak robuk goting ni bon. Olo pa, ale molo mangulim se bapa tongdo menanjak anon. Pas maiga. Kalau menanjak anon. Menanjak menurun, menanjak menurun. Iya pikir bapa mai tolak do bapa. Ai buas di loko kamu songoni. Gak bilang marapitu tu manon holong na itu siahai. Lah ipasau manon. Sok-sok keberatak ko. Ai do saya jujur ho. Lagu daga ya nyo. Iman yan naruham. Asing bayon. Ai tung lihat jo mendramatisir keadaan. Lah itor pasir suruh beringon. Kok dia tong asalnya tusan. Makanya nak kola namar tangi yang yulahun gabe tega ngurak-urati. Pasirius suna menguluon. Gabe mailau. Wah aku lihat ni bayon gabe maila. Dok ko matugeleng mi. Lak mo hape cerita na ko pasau di nimmu. Gabe geleng mo makuci ho. Dan boy tigas. Lu aku lihat ni bayon. Bapa sebenarnya menurutku pendapatmu dang na gabe keputusanmu na naning si hutonon ni bapa. Maksud ni bapa on sekedar pemberitahuan don. Alea hape cerita na da buru. Batong dek pasoton ni bapa mana. Alana memang perlu do. Adong ina ijabun. Asa adong na pature-ture bapa. Adong mangurupi bapa. Adong dongan ni bapa marpikir. Doho dongan marunggal-unggal nimmu asa terjelas. Doho dongan marunggal-unggal butima. Patang songoni to. Anak buru kamu se. Dano se gemu tu bapa. Oh iya. Buh. Kalau cepak bayot tu buru nemak katai.